ngaphansi kwesihloko bazalwane lesithi tukwesimo nesimo ngena naNkulunkulu. Ngicela ufunze lamavesi amabili sengishilo isihloko bantu bakethu egameni kaJesu Kristu. Joshua chapter number 3 verse number 15 and 16. iJordani ihlala igcwele ngakuvunwayo. Kodwa bathi kube bapristi labathwele ibhokisi lesivumelwano bafike eJordani. Inyawo zabo zithintse lusenze lomandi lemfula. Emandi lebaqhamuka ngehla kwabo. Ingoma angabe asageleta. Abathi ingoma letithi letaze efika edolobheni. Lekuthiwa yiAdamu. Ngaserethani wathi lawala begeleta abheka endasi elwandle lwase-Araba. Lwandle lweluswayi anqamuka. Ngakho sive sonke sawela malungana neJeriko. Siyabonga ngitawucela mnganami usiswe kufunda kweliphi lababhekulu. Liphilile Nkosi yokuthula livu lakho linemandla. uNkulunkulu losithandayo losatiko. Ngeke yakho babe yimile. Babe wethu satala ukumusha livu lakho siphe. Babe wethu indlebe letilungele. Babe wethu ukulalela livu lakho. Yala ngathi ngosikhathi kwakubi. Babe wethu kube khona lokusiphazamisayo. Ekutheni babe sihlele kulalela wena njengaNkulunkulu kanye nathi Nkosi yokuthula engcwele. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sihloko sami sithi usiphi nasiphi isimo ngena naNkulunkulu kuso. Ukhona lohlabelelayo makahlabelela uthi nasiphi isimo siyamlalela uNkulunkulu. Asilaleli umuntu, silalela uNkulunkulu. Angilanze kancane la background wise. Inzaba lekhona la siyathi Israel uphume eGibhithe uye eKhanani. Akafikanga eKhanani. Mawufunza le chapter ngicela nje ukuthi difunzele mawusekhaya ifunze yonke ukuze ukuthi lokho engitakhuluma la ukuvisise ukhona ukuhluta ukuthi kungiko noma kusiko. Now mabaphume eKhanani mabaphume eGibhithe bebaya eKhanani. And kulolu hambo lwabo bekunema challenges always. Kunetimo letiphikisana nabo. Kunetimo letibachitha amandla. Kunetimo letingavumelani nabo. And iKhanani kushiwo la kuthiwa indzawo lenothile noma levunzile. Indzawo tithelo takhona tinkulu, emafruits wakhona makhulu abonakele lapha kuNumbers, the book of Numbers, kuNumeri. Uma tihlole tibuya kuyohlola tibuya netithelo takhona emakhu wakhona enamagrapes akhona. Likhana belivunzile kakhulu abantu bakhe. Lithi iBhayibheli then now basendleleni lena eKhanani ngoba uNkulunkulu ufuna bayo possess noma bayodla lelive laseKhanani lenzalo. Kwakusilula ngoba bathi vele tatinhlupho la letingisebe dikhona khona lapho ngeke ngidibale bantu abababe ngoba ngiyaphuthuma. Now lithi ke iBhayibheli kwentekile la kumele bawe kulolu hambo bayaqhubeka la kuJoshua chapter number 3. Lithi mele bawele eKhanani. And inkinga kunemfula lokuthiwa iJordani. Lokhu njengoba siyazi ukuthi lesi lesikhathi imifula tinile timvula sabona bantwana ebantu bazama kuwela kepha emanti amuka nabo. And iJordani lithi
laligcwele libona tinsethe and lesikhathi lokumele bawele ngaso kuthiwa kwakusikhathi sekuvuna and lo mfula wawugcwele kakhulu. Now usimangaliso la njengobe kumele baye eKhena lokusho ukuthi luhambo lusaqhubeka akakafike eKhena noma iJordan ikhona sibona kuphinza lesabonakala elwandle and leJordan kusetshenzwa ngaleke indlela lithi uNkulunkulu wakhuluma naJoshua wathi thatha abapriest bese bathwala umphongolo. Oh God, hallelujah. Thatha abapriest bese bathwala umphongolo. Ngicela loyedwa nikethe isitulo la, ngicela ukuphuthume mntana bami, ngifuna ukuthandaza uthuma nesitulo uthuma naso bese ngicela 4 yebantu la batombambela lesitulo. Ngicela ngiphuthume mntana bami sikhathi asikele 4 ubuyani mntana bami. Ngicela kunye babe ngale ngale and I see indlela lowakheke ngawo umphongolo. Ngicela nibambe letibambo letinyawo talesitulo. Ngicela nibambe manje aninawuhamba niyohamba njani manje. Thank you. Ngicela lingisana balabala imuva nibuke phambili. Then now bapriest batawuthwala umphongolo bathathe umphongolo njengoba nihambe naMoses. Moses ubawelisile wabawelisa lwandle. Namhlanje ngifuna bateke ukuthi nginawe Joshua, wena nceku yami ngukhethile. Ngifuna babone ukuthi njengoba nginaMoses nginawe futhi mina nginawe. So bapriest batawuthwala umphongolo. Kulo mphongolo batawuhamba phambili nge-1 kilometer anathi khoza libanga le-kilometer lilinye ukuthi kusuka lana kuphi nasepiliti roughly kusuka lana seplingo right. Bapriest babe bashiye lesive nge-1 kilometer and now bapriest blood. Can I go down? Then bapriest bahamba phambili nge-1 kilometer bathwele umphongolo wesivumelwano. Yini msebenzi wabapriest? Bapriest disebenzi lethi senza uNkulunkulu ngebantu laba ngemamidiyethu phakathi kwebantu naNkulunkulu, ngebantu labamela ebantu kuNkulunkulu, ngebantu dingeko lethi khulumela abantu kuNkulunkulu, dingeko ebantu bavuma dono tabo bapriest bese bapriest bakhuluma naNkulunkulu bona. So bapriest bantu labahlala emthandazweni, bantu labahlala evila uNkulunkulu, bantu labazilayo ebapriest bayinhliziyo yaNkulunkulu. Uma konakele bapriest konakele esivini. It's rather uNkulunkulu akhethe avuse noma misemprofeti kuze alethe atopaphamisa ebapriest. Nihamba nabazalwane, nihamba nabo umphongolo. Emphongolweni kwakunenduku ya-Aroni, induku leya yomile. Kepha kwathi uma bevukelana naMoses uqola naboDathani
wathiwa bonke kule thukulwane noma kule 12 tribe sive asikhethe umholi waso nebhuku yakhe lethi ibhuku tabam-12 dabekwa ethembeni lokuhlangana. Then uNkulunkulu uthi lona ngimkhethile mina ibhuku yakhe itawuvuka ekuseni ihlumile yona yomile kepha yovuka inemathakela laluhlanga yona yomile kepha yovuka inemathakela laluhlanga. Lithi tathathwa ibhuku taniketwa Moses wathimisa lebhuku ya-Aroni uNkulunkulu makamkhetha. Lithi iBhayibheli yathathwa lebhuku yafakwa haleluya emphongolweni. Now number 2 emphongolweni nikhumbule ukuthi uma baphuma eGibhithe baya eKhanani bebangenakudla kwaba nemana yehlezulwini kwathiwa le mana ayifakwe enzaweni ethile yoba sikhumbuzo kuthi Jehova wasemandulo usasenguye namhlanje. Jehova lowahamba nabo usahamba nathi namhlanje. Jehova lowenza imana usetenda namhlanje. Oh, glory be to Jesus. Hallelujah. Bana bamnike. Then now, beseke number 3 lemphongolweni kwabana nathi belekeka tematshele kwabhala umthetho bawuthatha bawufaka kumaskroli bawubhala kumaskroli bathi goqa ama-scrolls bawufaka emphongolweni. Umphongolo uthwele khona kukaJehova, umphongolo uthwele kukhona kukaJehova. Bapristi banelungelo lokuxhumana noJehova. Right, listen, immediately bapristi bayafaka bantu bam, nitawucela kusuka laphasi nitela itulo kuselisenzele lwemali kukuphi kuselisenzele lwemali uyabasiya baba bam uya then uNkulunkulu uthi immediately banyathela lesenzele lwemali banyathele mali itawunqamuka iJordani itawuvuleka iJordani itabavuma iJordani ngoba mina Jehova sengikhulumile amani lathomkanehla lageletele nasi itawenda asangane agogane abayisana agendasi itawenda agijime ayotitha elwandle bese kuvuleka indlela leyomile ashelentana. Usholo bazalwane bapristi bathinga Joshua wathinga uNkulunkulu. Ngalamanye amagama umuntu nemuntu uyamdinga uNkulunkulu noma ngabe uhlakaniphe njani noma ngabe uphakeme njani noma ngabe udibona umqondo njani uyamdinga uNkulunkulu. Lalelani bazalwane, kunetimo letingambe umuntu, kunetimo
kunedingo lekufika lokubhekana nato namhlanje. uNkulunkulu wasezulwini uthakutshele kuthi isimo nesimo, haleluya, haleluya, bhekana naso unaye. Buya amabheka la, buya sitothandaza. We were fallen in relation to Israel. We were fallen to be born again. We were strange. We were strange. In relation to God the Creator. But now we are the sons of God. But now we are no more. But now, oh yes, God, we are no more. Let us fall down. We are no more. Oh yes, God, Jesus. And falling down. We were born. We were born by grace. By faith. By faith. We are the temple of the Lord. We are the temple of the Lord. Oh yeah. We are the angels. We are the sons. We are the sons of God. Now, that priest sent the way. Marvelous book. The book of Revelation, chapter number 1, verse number 6. Listen, sending a priest in the course. Nendiwe again. Sendiwe again, Jesus Christ. Chapter number 5, verse number 10. Sendiwe priest in the course. Siyabuza mhlabeni. Now, don't get it number. Ever challenges. Nakhona lesibhekana nayo. Washiya Jehova. Usenkingeni. Ngena. Umelane nedinamba. Ungena kaJehova. Tukwadinamba nedinamba. Mawunyazela. Akuwe. Yadeda. Yanyamalala. Yasangana. Ayisanganiswa nguwe. Yilolokuwe. Wabakhuluyela lokuwe. Kunesathane nonasethifuna. Hayibo. Masula. Dikhona. Wabatifuni. Siyoba na Kristu. Timelele nazo isikafika ezulwini. Matifela ngena naye. Ngena nato naye. Hayibo. Ongena naye. Kuyanyamalala. Kuyahondoka. Kuyasangana. Ngena naye. Hamba naye. Ngena naye. Hamba naye. Sometimes in the sunshine, sometimes in the shadow, walking every day, all along the way, sometimes in the sun, sometimes in the shadow, walking with Jesus. Unamhlanganisi hamba naye, simo siyawuthetha. Omename soletibandi, simo siyawuthetha. Bwana
uthi siyohluleka uma ngingedwa nginesimemo mfana baba simo ngeke sakwesaba timo challenge day in day out timo challenge ekhaya challenge emshadweni challenge emsebenzini challenge ebangane challenge bomakhelwane timo challenge nasamadlelo lokhona kulo nginembuto challenge nje wena unabani